فاطمه اسماعیل یا 32 ساڵی حەز دەکرد ببە پزیشک دەما ئەو لە دوبەی زاڕۆک بوو. I was always fascinated with the brain. همو دمان مجی و چاوانی آکارکرناوی جمن را سرنج را کش بون و از گلک حز دکم دگل زاروکان کار بکم. جمارک آمازن زاروکم به پیروین تایبت لروجهرات ناوین هنه به خودینه به تایبت لولات من. پشتی خواندنا خویا پزیشکی لی وڵاتی خوا فاتیمه هات ڕاهێنانی لە زانکۆیا جان هاپکنس لە بالتیمۆر. ئەو دە بەرنامەکە لێ گوهڕینە خوێندنکاران دەبوو دەما لە کۆلیجا پزیشکی بوو. فاتمە خان ئێک بوو ژێ کۆمەڵەکە خوێندکارێن نێفنەتەوەیی ڤیای خواندنا خوا لە ئەمریکا بەردەوام بکە. هەڤارە نوێ ڕێنمایی دانی کات چاوە پێشکەشی دەهان بەرنامە بکە. اف پروسه به ململانه دو در چوی کلیجا کا پزشکی یا ناونتوی به دتکم تر دلیوین کاری هبن چونکو در چوین امریکا لپیشین دوید ده پلانا پیش وقت هبه. پلاندانان تشتی هری گرنگا جو خوندکارن بیانی را لکلیجا کا پزشکی لامریکا حتی اگر او خوندکار لولاتی خو هات بورگرتن. پول وایت بریوبری اوفیسا خوندکاران لجون هاپکنز دیبیجا پرانیا برنامان پیتیوینا بری خوندکار بکفته کلیجا پزشکی. So we say we want to see ام دبیجین مدوید کورسن خوندنه این زیادتر ده ساله که دا هبن ده هر باره که خوندنه دا لامریکا حتی خوندکار بجارا ورگرتنه وانوانیان هبید که بکارن باشتر سودمند بن. بگومان اگر او لامریکا پیش بکبن و تاقیرنین پزشکی در باز بکن او ده لزانکوی بین ورگرتن. کارم ئارۆڕایی بە ئەسڵ ژی هەندستانی خوێندکاری برینکاریا چاوایە بۆ دەمێ 4 ساڵان ئەو هات وەرگرتن چونکوی لە جان هاپکنس باوەڕنامەیە خوایە یا پزیشکیە پێشین وەرگرت بوو و 2 ساڵانژی لێکۆلین دەکرد. از نکارم بگوتنا بجم که از چند منی کار مامستان خومه گل بر و لزانکوا هاپکنس پشتوانیا من کرین بری 2 سالا دما از هاتیم کلیجا پزیشکی وان رنمایی دانمن جبو خوندنا برینکاریا چاوان اونها که از داخوازا هولاتی بونه دکم. کاربەدەستین کۆلیژا پزیشکی پێشنیاز دکن خوێندکارن بیانی کول وڵاتین خوا باوەڕنامەیان خوا وەرکردنە داخوازە هەڤوڵاتی بوونێ بکن دەماتێن ئەمریکا. لێ دیگەل هەندێژی باشترین کاندید ji bo karan rastî milmilaniya herî bi zehmet dibe û rêkeka dirêj li pêşwana heta li Amerîka bibin pizîşk. Dexîlê şemo dengê Amerîka.